uyu mwaka w'imikino intego ya Rayon Sports si igikombe kimwe. Iyo abagore baze gutwara bine yageze kuri finali y'icya gatanu, abagabo tumaze gukinira ibikombe bitatu, kimwe twarakibuze turababara cyane. Ni nayo mpamvu mubona Omar Yinga atagiseka, nagagiseka. Biramahire Betrinje mu ikipe adaseka, n'ubu ngubu nigeze aseka, mwabibonye yatsinze ariko ntiyaseka. Shampiyona turayoboye, turi muri kimwe cya kabiri cya Pisca mu Banyehuye. Inama nziza mw'isi Kigali mwiza, nimutangira mutegure match ya shampiyona ikurikira. Rayon Sports mu birango byayo yagarutse, mu birango byayo byose. Kizaba icy'umutwe, kizaba icy'ururimi, kizaba icy'inda, kizaba icy'iro. Urabibwitaye nta kindi kintu wakora. Tuze cyane perezida wayo, mumwoherereza ibitego bya Beti mwicecekere, mugende mubikate, mumwoherereza iyo message mwicecekere, mugende mwigendere. Ariko mumubwire ngo Rayon Sports is back, Rayon Sports is back. Mugende mubwire abaturanyi banyu ngo Rayon Sports is back. Mugende mubwire ababyeyi banyu ngo Rayon Sports is back.